Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong yalam jong kaseng New Trap Youth Council Daulun Circle kabahap apo upod usam jong ke South West Castles District. Haka arp South Rek mentau nailor arjaka kendai. Kilawan kiyo syakani kanong ba Shillong, bat led Main Secretariat ban ujor hau Menteri Sarkar Bakmi, ya katnat ke kot kekya jong kejela uba Alexander L. Heng, halor kejingbam dan doktor bat kejingbam biang kinong trei, haka PHC wak kaji, ban ai kejing syakri sikipat ba jong ni kathan. U Presiden jong ni kaseng uba Moon Paliar, haka kejing keren berkinong potai kubor, hadin kejing kendo yo Menteri jong katnat ke kot kekya. Ulai tu ban kaliang uba Alexander L. Heng. Ulak kular ban sapa ya kedor khas jingdawa jong kani keseng sya ka office rekam jong DHS kenang bakani ketnat kan yo ban bishar bnia ben paben ya ki jingdawa ba ke HYC kelapan sengau leng bakani kedor khas kajingman tungi gini kepor kalong ba halor ka wakaji PHC nama ba mana kadi benai ba tebru ila inspect itu ke hospital ila lapsi pun gigi ko tiga hospital ila bru ba nadu doktor umdan ila bru ba nadu kinong tre biduna Mila labu bakati hospital hari mentar kim pada pun pedegi nompang bakati hospital. Tiga ni kalau ke iki jindo nong bakrau iki pajak jaga rumatan. Ber kebar kalau ba nilabu iki hospital ba kar hari mentar ketika electricity dan ke boarding elektrik hakati hospital hari mentar kambiang. Mar boleh kambiang mar teng lada ka boarding elektrik kedu. Kebun bakati hospital kambiang ni ke hospital. Kani kalau jindo nong bakrau tiga hospital. Kapalai kalau ba nilabu ba kijingdon kam hakati hospital kalau ba lalu kita bantu ikidawai, lalu kita kiba laban jarap kinong pangaru kipadam. Kani kalong kawi ka daw ba dasan kiba jingjenja kin kipa ba jong kani ka dong ka jungi. Kabasa kalong ba kani kita hadu mentaru kampala ban peni kinong pang. Kani kalong kawi na kijingye ka bakra ba balai bagi ong ka PSC, balai habangi ong ka hospital. Hari kimla pada ban peni kinong pang. Kani kalong ka bas ngalongok kin ba habangi ong ka hospital henry ba pada long kelamla pada pedeng kinopang kata kalau ba imat ba haru mentar kata hospital long ba kam parla kan ban syakri era de kam parla ban function e kari kalau ka singe ka bakra wei iki pajba yang kadung thajungi mar kemas ong la hangne ba ki pajba jo kadung thajungi ngalaban ong ba kisnong kilaban dan hatukan traji sapo san ko tadi hari ni dot tang ketika PSC haru kataru ketika PSC kam syama trikam eru nalor ki dawai kembiang nalor ka ceka sumaru ki pala ban pergi nompang nalor ka ambulans ki dan nalor ki doktor ki duna ki nos ki duna kane ken kalong ka jingye ka kraba nagaleng juga sangi banse banwan ta kasi ban kedu yu minister bade jung bari pe juga ka health and family welfare puri ban sim kia madar puri ban pe lem mi ka kia ka shan ki pai ba juga ka tajungi ka ba kadu kalong ba ni nilai keren tu iu pak Alhak kalau bah halau jung doktor, malu doktor pada hak ketiga hospital yang mentahi di mendek jaj penriu kasih di doktor jung jaj penriu baru. Kedai kalau ke basem jung ya pala di kipai pak jung ini nama ba kemasuk no kinong kendong kamtam mereka tajungi ban keren hindir kimnang ban keren karang lele kimnang kitip hitang yaktin senang ani kitin kasih Hani itu doktor pada umnang bantuan kasih. Kini kalau ke jing ke bakrau ban kan berkinompang Te negara ini la karpa di ba Alhak ba am dakum nuru di ban wanda hi doktor kasih kana makan penuh kajing kamsu ke iki ba jong di kibiri jungi nomor ba habaki wan sim dawai happy wan pak check ada doktor impli ba pipang kumno kin jupa habaki mse tu kani ge kalau ngajing ke bakrau ba nagali jungi banse bagi nomba ni happy bandawa ban wanda nada dalu jong doktor kasih kacing sinai kata hospital kalau ngadu khatnas tak kena pinyo hari hadin waktu pada ndala adep asyirtino da kayusel tika yusel tu kata pur ka klam trikam ba ki klam don hiru ba kita ki kinawan ki apang tu la dikinawan sim dawai te hadin waktu pada kayusel kalau ino ketika hospital pada hadin kata haus namba aja katnyo nagali jumpa danggo bagi kong Roshan Murji lawan pli tetal haus namba aja katnyo Henry mentala asnam lasnam ganti katetal hadu mentar kampat syamla function kowi kalong ba apa gila inspection kita tahu benar berada le inspektif tal bari lapat
Pada bakatai ka hospital kimla pan pedeng kinong pang pan tia tia hakati ka hospital pen. Bad halo kataru warga farmasi lan ke jaka budawai kimdan. Ita ki farmasi su kimdan. Kinong tre kinong tang sangne lain sangut kunta. Plus ibi doktor halo katong kambiam. Tigi shuyo hi kum tu kan mala nomor bakatong kambiam. Tilar gitan slam kam lo katong tolong. Kitu shuyo kan mala ti nagaleng jungi inspector wadi ki toilet ru. Ila pade bakalong kaca clear kan ja ingum tu kan ma ila kligin balik bakalong ne ki ong ba nomor bakalong kimdan. Ki ong ba lada nagaleng ru ka department kilaban ai kan bakin yo ya tolong kabakam ba. Kita kan mutulong hospital ko ko ki kam tam sino kan daw.